Oh iya. Hallelujah. You are the Lord, my healer. You are God, that's you are the Lord, my healer. This is your word, and in my sin. You are the Lord, my healer. Via le tu ni tu la le afia fita tonu o manuia i tatou i le nei afia fifi au mga luenga tu te mawhai wasa ngā pātia masa o ia i foi o tatou te ngata vi ia le tua tala ta vita pa mai ana le se no i o wana ia te tatou po o sa ia te oe foi sa ia te ia o mawhai anu whaatanu ina fi au mga luenga lai whanau ia o ngā tu te mawhai vai ngā luenga pisinisi māti nae le ngata i leo la ufai ngā luenga malo ia nisi wa hanga i mai fai ngā luenga ia nisi fo i o lo fa pena ona fa o wina la to ngā luenga se fa e wina tai tonu fo i so se atu nu e o atu ele nei po kalame ia o au tiute mo fai wa sa fa tino ni a so vi ia le tua o le tua awai o le tua so swani o le tua mfai ai o mfai se mea o tara tu spa ia fa mai a mai an tatu fa se mea tatu fa pe i fo le o na le ngā lava i tatu ia ni tu la fa ta lo fa tu lo o na ta mai ia i po kalame o Yesu o fa malolonga i lungo le ala TV nei ia vi ia le tu fa ta lo fa tu lo sunga tai tai na sunga po le fa ton mai preta le ngata fo i leo i la to umon fa ona mai mo mai lungo le nei ala le wa ia tu lungo le o la fo lo fa tu no ai vai telefone nei la o na pasta ta mai ia o lo fa pena ona fa foi na po kalame ne o le Yesu o fa al malolonga a fai foi fo lo fa longo mai lo ni tangata ia fa ta lo fa tu lo sunga a fai o le tangata o level lungo po kalame ne lo Global TV vi ia le tu o tara tu spa ia fa mai le se me fa le nga lo ta tu tinga ile tu a fai foi te fa longo ia fa longo mal poto a palai me ia ta tu te le nga ona ta tu ta ai
ai tāuang ka kukango le ngata apply, a exercise, amen, ona tātou loa ilo le moni ma le whaamaoni o winga ma winga ma meo a fionga le tutara tus pa ia mai whaamaoni a le tu whaatau nua na fionga pa ia. O le ale mea le tala noa ia la fionga pa ia le tua, whamai le tala tus pa ia, kanga whaakai kai, a sau le kua whaa, e kuu le mea moni, in reality, amen. Ia vi ia le tua whaataro whaatu le sofaman malo Yesu Keriso le tātou ali, o le tātou whaaola o whea lava se mea o lo e maua mai aile nei po kalame, ia vi ia le tua iso wa manua masau teimi, o whapenana, whaamai mawina, e te whaalongolongo mai ataiton, o se tu la siri fo ili nei, o na tāua mo oe, e te whaalongolongo ai le upu a le tua, mai o le upu, e tupu le whaatua tua le taulongolongo, a le taulongolongo foi, o le upu a le tua, amen. Ame sa tona pati lo tua le nei, i tu la le afiafi, amen. Tātou te talo na a tātou a mataile tātou po kalame. Vi ia lama oilo mātou tua le nei tu la, o le oli o mātou loto, ono o awa noa, ma teimi e te au mai ia te i mātou, o i foi mātou te loa ile wha mahoni o oe le tua i o mātou wola, ia a o mātou tā pena foi ma mātou wha soa maulou a inga, o i lava se tasi o whapenana whaalongolongo mai le nei tu la, i le nei pokalame lo mātou tua, pa ia tua ilo nganga pa ia, ai wala au fo i lau wha unga i le nganga o le poto man māmalama, ia wha māmalama i nai o mātou loto, mwhai e ura mātou wha soa ina ua fionga pa ia, mātou te le mawhai au se mea, a o le nganga o lau a fio, e te wha sino ma e wha la, wha ailoa ia te i mātou mea le lilo, ma mea o lo wha pēnā ona ngā tia, ina ia mātou mālama i ai, a wao o ngā lue mai fo i le leo lo leanga, e ufi ma nā tia, ia le moni ma le wha maoni a wawhenga pa ia tātou mo ore nipo kalame ta mā, se ia wha wina vi ia ai oelo mātou atua ono Yesu Keriso, ameni, amen. Ia, patalo whatu i tamā ya Pastor Phil Wallace, martina ya hana, ya ngata fo i lea, o i lātou umai tono le, o le ola fo alo fo tu noa i vai telefou, ia mai peresepa se pa ia tiperia fo se pa ia peresepa, ia ma oe fo i na o le tutala noi puna vai le kalesia, o le alofa tu noa i vai telefou, o ngalue ai le tamaya, le fa fea ngai nga po le fai evangelia, ia le tamaya Pastor Phil Wallace, ia o fea fo i o fea fo i o le kolope o e fa alongolongo mai ai, le ngata o le ale e kalesia o e ngalue ai, ia vi ia le tua, tasi tātou ia Yesu Keriso, whamai o le uso, o e o whaatua tua, o e o tani tonu ia Yesu Keriso, e ta ua i lātou a whānaua le tua, e leo se whāngau la whiua, e leo se whānaua o lo pa ape o ele te whaalongolongo mai o lo e ngalue lalo o mai poreta, e tasi o tātou tamā, o na o Yesu Keriso, amen, ngā o ingoa e kalesia e wha ingoa ai, o lo tātou au na iai, ia ma au na o lo tu ina tātou te ngāru lue ai, ai tasi ele aunga o Yesu Keriso, o ia o le puna o le wha o le tanga, amen, am sau danga pati, vi ia le tutaitano e fia ma e o le nea fiafi, au la tātou wha solo le fia pa ia le tu o le ngol po kalame, o Yesu o le wha mahalolonga, amen. O le ngona po kalame o tu ina mai o te tala noa, tu ai mau whaasoa, tu ai fia fo le loto. Fia le loto ina o mwhai fo ina tu ai maua le nei awa noa, po nei awa noa, e tātou te whaasoa ai, e rei se ato au le angang pa ia e māmalama ma tātou māmalama ai, i wingo a fionga pa ia le tātou ta mā po le tātou atua, o Yesu o le whaamalolonga. Amen. O le whaamalolonga. A whai o nai a te oe se mai, e mo o mio na whaamaloloina. Amen. Ai a whai a ngai ke malosi o ia. Ele mo o mio se whaamalolonga. Amen. A whai ngai ke fit. A whai o ngai ke e bako o ngai e peio vai o vai aila pe tara tu spa ia. Le mo o mio se whaamalolonga. Amen. Ai e ia tanga te mawhai o na malosi whaatino, physical, ai mai o longa spiritual. Amen. Ai ele tanga te mawhai o na aafia longa physical, ai malosi o longa spiritual. Amen. E iai ese ngō mea ia. O le tino ma le anganga. Ai o le a o tala noa i le whaamalolonga le tua. O na sos tangata e iai mai le tino. E iai
I ai me o mai po fa mai e o mai. Langa o I o atato va ainga se o manga malalangi no tato iai. O lesi le fa afita uli numero tasi to tonu le laulang o mai ma fa mai. Sickness and diseases. E o makua ingu mela kasia awa iai fo I fa mai e kasia le saunga. Kava ako ale laulangi. Amen. Ele kau fa le sa tato va ai le se vai kemi sa wa covid. Ale fo e fa longo ele fa mai fo nga wa makang sa mai inkia. Amen. Mo fa mai. A o mai le ko kupu tonu le ai se atu nuu le ai se malo e le ai se mele ka o se ma. A o tu atu o mea ia e ai le mea lilo po le mea la ngā tia I tu o mea ia o lo ieri ka ngaka le lafi lafi mai ai I. Nia la yon te tupu nisi mea fa mai. Amen. Ke ro o le mea le anga ti Apollo le fai. Le silea mea le anga ti Apollo le fai ele o malama e tato e ui an tato malama e fiong pai e o ala ufai ngā luenga e o fo ia iatia e ke mai foi o te mai foi ai vai foi isa ufai ngā luenga langi kingo le apapa amen fa apela la po amalosi ai ke lo o la mai amen la foi ala po tangata a fiel fatu longo winga e ke me a fiel no fatu o nga fusi e nga olontino o le mfai e nga o nga luenga e fatu nga ke pamuinga le koko nga ia latino a fai lai fusi la me ka mfai o la ka le mfai on ka wa o la ka paro fa ko te fiu e ka maluelue ia ai o la ele a la fia ilo so fo malo inga le ngata foi le o tu te fai o la mfai on ka fiu fia ai a fai la fai au ala po le no me la po la fini tana tu la la mafin ka nga lo fai si ona tuti ono fa tu ngata e ri kai merka ya e ta wana tu fe au ya talo a ole mafai nga ru ka lo o ngo mafartino amen le ngata fo lo la fai nga luenga o ka ngaka o mai o makuai o le si tu pe tele le malo fa pe nana ona tu ia I to tono se malo o le mele o le auf amen o le moni mawola I to tono Samoa wa kele inga sioki fala au o nga komo mumu le o ka ngaka fa mai awa e mele malo o fe e kupele ave le malo a o fa fi tauli le to tono I wa kele aku mai nga I lo o fala au ma vai la au amen e sawa ia vi ia le tu ave sa tala pati lo tua ai sa tono nei a fiafi o le atata utar tala noa I niso fa fi o niso fo po o le meo lo tala noa mai le tu spa ia e mawhai ai o na nave se ai mai mawha mai I lunga tangata. Amen. Iwi ele tua. Wa aile eski ele e soto suma lima le lau whaitawina e soto suma lima lo na whai upu e luas fuma leono e whapea lo na whaitawina. Amen. E soto su lima whaipo luas fuma leono. Praise the Lord. Woia fetalai mai foi. A fai te matua whaalongo I le leo Iova lo watua. Ma e fai le a meo tonu I ona luma. Ma wai mai o te linga I ana poloa inga. Ma e tausia ana sauninga umalava. O te letu ina atu ia te oe se tasi. O ia mai. Na otu ina atu ia aiko pito. A wa o Iova o le na te wha malo lo oe. A wa o Iova o le na te wha malolo oe. Le atua le tala noa ma avakul fe au ia Israelu. Ina o ese mai pito. Amen. Fa manatu ia mantua savalinga le e mawhai asina matautia savalinga le pe ava ai I le tala anga le tuspa ia. Fa se furu tau sanga o savavali ai. A savavali la tangata ia. E le aise fo mai, le aise fale mai, nga o le vau, ngai wha matala me le tuspa ia le ngana peretania o le wilderness. Le wha sa mo I le vau, alo o tala noa I fafo ko ngā vau, I le aingi fale mai, I le aingi treatment. Amen. I le aingi fo I le vai la au. Ai wha mai le tua,
a fai te matua whaalongo ia upoloa inga matasi au tula fono ona le koe o le se mai no utano ava o kango ku ia e kupiko ma mai le koe o aku mai ngā ia ki oi pe a fai te whaalongo ai se a o au o ia o le atua o le whaamalolonga amen o au o le atua o le whaamalolonga o ingale au mai ai le upu po o le ingoa o le atua po lo tam whaia tatou whaingoa ina ai le atua Yehova Rafa le atua whaamalolo amen so se ainga te leo ainga lo o riva riva gaming ei wa wasola i le balu se fulu po le iva se fulu i tua atu se ai se ainga e se lako fu mai special doctor o gaming ei to titia le ai se ainga le ai se la tu wa fu mai fa pitoa amen ngai mo mau wai New Zealand ma Australia ia ia le fu mai la ainga ia ai se ka mi fe ke adu vai le mako fu mai e le songa o solo i fu mai e o sa o ai langa fu mai ai se wa mala malama le le langa fu mai i le mai kanga i lo mai le ke la ko mo oi amen a fa yo o le su kama ko mo lunga e la ko ka oko le lo fa ila i le fu mai le so o treatment umala le mala mai fu mai le e mai a e ko anu fa ila si fu mai wa ke le fu ila le ngumi isi kai wa ke le fu isi me fa amen e yai le ala wo fa fu mai e tangata a le me mali pe ia specialist po ia fo mai fa pitoa e ia le fo mai e fail amen e ia le kai me fail la le fo mai pe poko le fo mai e ia le kai me fail la le fo mai fa tino amen e ia le kai me fai mai e fo mai se ko va kula le kala vai le a fai lo wa mai le kala vai mo e ngai o mai ino le fitu aso wa te langa ka vai a ko ale ko le fitu mai lai halo ing ko a ise swinga a le se swinga ko sa la ia pe ise swinga a le se swinga ko sa a ise swinga ia nga malolo o le fa solo mai pe ma fa pe a ngar fa la o le pe a ngar treatment le mele fa ia a ia kai me ko fo ia ko bo fi we fa la i le malolo amen dan me ko o fe yo le fo ma ko sa ungi fo la le se fa la mai ba ko fa la le a ma amen o le mai lunga i longa poko malonga mala malama fa fo mai se ka fa ir fo mai dia ala le mele utu e le ke me fe yo la amen vi ia le tu a fia ka ia to ile fia fini nei e ia ile fo mai o le fo mai o fo mai le ngato le fo mai o fo mai a o le fa ia onga o fo mai amen he's a doctor of o io le fo mai uma le ngaka ke a o hinga ngake fo mai a o longa poko foi e a o ai fo mai amen a visa torang pati la watu vi ia le tu le ne fia o le fo mai le o ia le o Yesu Kristo amen o ia o Yesu Kristo o le fo mai le a e malama le fo mai le the best doctor in the world o le fo mai sili a le lalo lang o ke fai aku ia ke oema o ka ia ke a fai fo nete fa longo mai e ke le ilo le fo mai le the best doctor o le fo mai le ile iai ma se mai nga feio lai ile iai ma se mai ile i malo lo le mai le a o fo mai fo ile ile keleng yanga ile ai yanga treatment amen le nga kai le ai nga ko fikinga le kele nga ko fikinga ele ka kele kinga fo e ka walu suenya ku I ku pe to tongi ai pe ke pe hinga fo le fo mai le mata ti ale fo mai le nga ko le fo mai numero tasi ai a fai fo e fa malolo o e ma fo ma ia fa malolo ina oi e kele ka kinga inga ko kongi amen ai ale mai nga wo ka oko ai le ar ko kongi wo ki ale ska ngaka la e kau so en kupe ave I fafo a fe wo feo fo ma e sa mo po le atu ule on ka mo fai le fo ma le senti fafo amen fa mai ele ma fai ngala ko fai le ma ile la ngai fai singa worst ai a fa mai a fa kali lo la
a whakalikali lola le mea le mai lea whamaisi a se mawar pa ke kile o ngā send lola ia i nyusila po inkia le ave fo ave mai le telo mai o Samoa. Amen. Ayo e maliwa le sima ele i maua mai se tali. Amen. Au ke kilo ta wia te oi. O le fo mai lea o le kaimia ke aluai le ngake ke le pe inga se price pe se cost e ke le ko nginga se kau ai le ke le fo so kaimi mai ma. Amen. Ya ave se tolanga pati lo watu. O le upu lea po le fo mai o le yes wang o le kako mata upu po le kako o le ngor tato po kalame le amai ai o Yesu o le fa malolonga. O le upu le atua le nga ave na nu o Israel fa mangaku ya espe ta o le nu o Israel. Fa mai o a le atua fa malolo. Jehovah Rapha. Amen. O le Jehova o lo o tala noa ai le atua ile ngana e peru Yahweh. Yahweh. A ile ngana e peru ile upole o le wha malolonga po le hion o le Rapha. Lea laionga o mai ele ingoa lea o le Jehovah Rapha. Yahweh Rapha. Po le Rapha. Yahweh. Amen. Ono le faitawinga o le ngana e peru e a mata mai tua ele whaasoloa aku peru kako mele lua kako e alunga iluma a le faitawinga o le ngana e peru e whaasolo mai tua ngai iluma. Amen. A le winga la le upu le Rapha i to tono ile ngana e peru le ngata whamai to heal, to cure, to repair and to paint. Le ngata e whaamalo lo e nate fofo e ave e seina, nate toi fausia ina, ai nate toi soo ina ma whaale leina. Whamai e ngake kiwa ina, ngake healinga, ngake repair and paint. Amen. A whai o se mai, ngake whaamalo lo ina. Amen. A whai wa ngaulo iwi. Ngaulo iwi whamai ngau whaale kongulo wa whamai le kere kako la ngungu wa kaule engi me yo. Le wale ingi se le nga ole so ka ye me le alinga mi ngoi kako so tanga yo kako ponga ivi amen wa al mafu anga le fa me fo me si fo mai wale ai se me le fonga ki vai pese va vale le so ka ye wale lava le la ya leng fe ko ai ma ki nga ai ma fula ya kako vai amen ele fa mai nga ke li pe ainga o le winga ngā le upu Rapha, le ngake so ka inga a ngau le iwi, wa pu fo ilo vai, e mawhai e le akua, o koe koso le po ngā iwi, to repair, koe koso le po ngā iwi lea, se ea koe kukusa o vai, pe kukusa o lima, amen. A whai wa iwi lo maka, ke kari kongo e mawhai e le akua, ngā koe li pea lo maka, to repair, amen. A fai fo le fulu le ke mawai por ko viki le nga ye sa mo le vai ke matasiva lu afes fu maliva lu afe lu fulu e kiu ai le tu fiu e su en vai la au fiu e kau fiu fo mai matanga ta poto e kau su se kiu or melia a ke tau ya te oi nga le paule le kanga ka le ngofo ma le kiu ma le fo o le mai fa mai le amen le ngake wha amalolo ina, nate fofo ina, nate toi fausia, to repair and to paint. Le ngake koe fausia, ai mawhai fo ionga i so inga mo koe wha alelinga. Amen. Ne ngā luenga ngā ka māloa lea, na maka ukia ngā o le fo mai lea o Yesu. Amen. Jehovah Rapha. O Yesu o le wha amalolo. I le tala tu spa ia fa mai nga fai le tua le langi ma le lalo langi i le amatanga. Uma me uma o nga fai le akua o te ngata fa mai nga ia foa inga i onga lima. Ai ma ngava i ele mana wola. A o ma ngava i ele mana wola. Le i le Yesu. Amen. Me nga le fa mai i o ane. I ane mua.
mai sai le amakanga le loko o le tua foi le loko sai le amatanga le upu o le tua foi le upu fesa ye le amatanga le tua Yesu asa kukua ya uka fau ye tua nga fa ya ko le aku punga Yesu fa tino mai amen ai ka okor ka ngaka ai mangava ya ye le tua mana ola amen wat waku le ola ona ngai yo ye le o meriko kom so a o fausia la tangata na malama le Yesu malama le ole ile creating le pole ile fausia ina le tua tangata lo sila ya Yesu malama le ya Yesu o so ka ingo le sivi o le ngaluenga le faku o le ngaluenga mama o musele o maso o le ale nga o le maso runga ma le maso le lalo I amen malama le ile tu ka ko iskim ka fiala e foi si fu nunca ko lima o le mfaina si inunga ale ka su e polale mafuanga fa longa ko ngiva mai le uru fo ai ke longa o mea o mai I to tono I tātou o lo nga lue ko kongo kako e le malama I fo a kongo e malama I ono le su e su eina a ole atoanga a koa o le iloa e le o ilo e le malama ai ngare kasi ale tangata le ka oko ai le malama a toa lea ua na o Yesu ke visoa esea le anga o ia lea na ia iai I le taimi o le whaamalolonga. Amen. Taimi o fausia I le tangata. Ia vi ia le tua. Au te tōranga pati lo tua le nei tu la. Le ala le mele a linga kua ma. Amen. Pawhia langa. A whaiwa e kari konguinga. I tātou nei lea wa kako ilo inga. Yesu ke viso o ia le whaamalolonga. So la me alinga ka ku mai. Amen. La me alinga ku mai. E te tau tatu malolo. A whaika ko ilo o Yesu ke riso o i o le wha malolo. So e ka kaua ka ku malolo. E a maka ki a ka kou le wha malolo. Nga se i ko singa ki aia matau te ngata. Amen. Levi ele tu absolutamente pati lo tua. Pa fitai le tua le nei fiafi. O le mele wa fa pena ona tupu ya te tatou. Ona iei me wa kako lai kako ke mama la kako I loa. Lai kako ke fai a. Wa isi ke mi tatou te vala au le tua le fa malolonga. A lai kako ke loa iei me tatou te mama e kako ai a. Wa tatou fa nga ina mai. Se umaloka kalo e fa malolo le ai e afu. E o mea uma tala tu spa e fai ma le poto mea uma a fai mai a wale fai le media silenta aufi amen silenta atia ai ke lo o tala fa mai o le mea mo mi on fa malolo ina ai oe a fa pe wa e malama o Yesu ke viso o I o le fa malolo o I o fa malolo e mafai o nga ia hiolinga pe nga fa malolo ina nga ke fofo ina mali pe inga pe nga ke so nga ke so ta ia tu pent se mea e o la tala no I vaenga malo kingo wangi me fa le kong o me e mafai le wangi ma I o ma wailu tino ato o me e mafai Yesu ke viso ona fai mo oe o me ke mafau fau ele mafai e tanga fo ma o te tau ia te oe le fiafi nei ma ko I fai ngo fi e ai lunga le pe no fai atu o le fo ma ele nei le ngata e le ko ngia se kupe ale vave ia amen isi kai me fai appointment ke alu ya si le fo ma sau le se furu sau o le sukas sau o le sulua ai ke longa le fo ma ele ai sau appointment o le kai me ke fa alongo inga o le kai me ke karikongu ai o le kai me nga ke fa amalolo e ila pa e me na fa amalolo nga ia te a le mele manga oi a fai o le ka ko ke mo ai ka ko mai o le awala e ka ko unga ko kara no e pe tato ka ko ke e ka ka wai on ka ko mo ai fa amalolo nga le tu
O le me tau on kako whaia. O le kuinga a koro kako mawhau i lea kua. Tala noa i lea tua i lana upu. Ma ka mawhai ngā lue pe activate le power o lea kua. Amen. E ala i lau kou kala. Amen. O le kua ko so o lo kangosa meet pe kuulo mawhau i le kua ko lo mawhau i lea kua. Ma e kau kala i a fionga lea kua. Ma whaanga ioi mai le power leo lea kua. E ala i langa upu. Kau kala me ilo muku. Amen. Tau tala, longa winga, o le tama whai, o lo ma whau. Awangi e ma whau. A whai loe ke loe, leke mo o mia le wha malolonga, o le mana onga, ia kua ko alo ma whau i lea kua. Tani tonu i lea tua, have faith. Le ngaka o le kua ko pole sa meet, lo ma whau i lea kua. Ai ngā lue mai le upo lea tua. O lea tua wha malolo. E le ai se mai e whapena ona ngā lue lo mawhau le ngata o le ngā lue mai le upo le tua e tau mai a te oe pe whamanatu i a te au le upo le tua e le ai se me whingata i a te ia ai kango i tik lea i lo fonga. Amen. I le suafa o Yesu Kiriso ke whaakonguinga ai le paku le po le ti ngā le so onga lo lima alu ese. Ai se a men se le suafa o Yesu Kiriso tau tala i le upu. Nga whainga whika lai lea kua i le whafuanga e ku mai le mea lea e whapena fo i ona e tau tala i le mea ngā. Amen. E ngā lue mai le mana o le suafo Yesu Kiriso i le mea le nā pe a e men se inga. Ai se a tala tuspa ia whamai e le ai ase suafa i sidi aku i ngā o le lalo langi. Le ngata mai e sili atu le langi, e sili atu le lalo langi, e sili atu fo i lalo ole, lalo langi. So, once ke mense ina ai le suafo Yesu Kiriso e whaalongo ai mea uma. Amen. Ai se a, le anga o i o le fomai, o le pule. Pule mea awhai, whamai e sili atu le suafo Yesu Kiriso i le langi, o le lalo langi, ma lalo ifo le lalo langi. So, le tala noa, o le pule sili ese a le tua, e iai lunga, e iai le lalo langi nei, e iai fo i le lalo langi. Ko ulai no ma fau, pe a whai o lau o leke whainga luenga. O oe o kanka whainga luenga, alu aku lau pule. Pe ke whamaya o le manager, ai a laku lau channel manager, e ke le whaalongo e le whaia lau pule, ai ke whaalongo le channel manager. E whapenga o mala, a fio mai Yesu masau le atua i lona mamalu o le e whaalongo i ai mea uma. Amen. E whaalongo i ai le langi, e whaalongo i ai le lalo langi, e whaalongo i ai lalo ifo le lalo langi. So le kaimi ala e mensa i le pule o pule, o Yesu Kiriso, o le kaimi ngai whaalongo ai le mea le i lalo langi. Amen. Ai whaalongo inga ki ngā lo lima i le suafo Yesu Kiriso ti ngā alu ese move. E uskai. Amen. Nā mea lenga uskai. Ai se alanga fo i loko i ngā kulo loko i lea kua. Wa e kau kala i a fionga lea kua. O ngā lue mai le pawa leo lea kua. I ko kongu i ake oi. E ala le upu. Amen. Vi i ale tua. Au se venga pati i loa tua. Ile Isaia lima tolo na whai upu e lima. O lo wha apea mai o ona wha lava e malolo ai tātou. O ona wha lava e malolo ai tātou. Ngā fo e koe kuautu mai e pētelu e lua lon whai upu lua sufu mali wha. Wha mai o ona wha lava e malolo ai tātou. Stripes, po lashes, meo ka, o kaanga. Wha lava i papa kua o Yesu Kiriso. Wha mai le tala ngā perfecta ai Isaia. O kaanga, ngā sasa i le papa kua. Ngā wa aile o te ngata i le wha lava sai longa papa kua. Wha mai le tala a Isaia. E malolo ai tātou. Amen. E loo tala noa po o loo ta ua mai le tuspa ia le au wha ingo ka.
I le papatua po le tua o le tātou ali'i whaaolo Iesu Keriso. A i le taitonunga whaaiutaia, e le tatau o na ova atu ma le whase furu taha i le sala. I le iloma, e le whaatapula aina pe se limit o le whainga o sasa. A i le tūla whono wha e peru, i le tatau o na ova atu ma le whase furu. I le moli maula po o le a onga wha Krisiano, whai mai le moli maula wali i ia po ngila kous e tolu se furu ma le iwa tā. Na sasa ai le papatu o le tatou ali i whaola. Ona le au mai le moli maulea, ona o le tūla whono i utaia, e le mawhaia ona o atu le whase furu tā i le pap o se salas tangata po espangota. E le mawhaila ona whaonga ina le tūla whonga o luma, e te tau ona whaonga le tūla whona i utaia, le anga e lo se tūla whona a loma le sole i Yesu, o le muli maule au i utaia, e le eise anga sala, ai o lo kau murikai i lalo le tūla whono pe tau mawhai, e vatu le tūla whono i utaia, e whaasala i Yesu. Amen. So lea lai au mai eile manatu lea, whai mai, e kolu se fulma le iwa tā. Tali tonu fo ila i ei Krisiano, e tolu se fulma le iwa wha lava ilon papatua. Ai whai mai su e ngā la wali fo mai, e tolu se fulma le iwa i tu a inga wha mai. Amen. E tolu se fulma le iwa i tu a inga wha mai. So le wha inga la o le tolu se fulma le iwa sasalea po o kāia, po o wha lava ia le papatua o Yesu Keriso. Sa fa penana fa lava ile papa tu o tatou ali fa olo Yesu Keriso tofu asa sanga mai ko inga mai e malolo ai a fa yo o le ngung e kasi al fa lava le anga kere ko inga ngung e yere ngung me ai yere ngung e ma fu mai ole e tupu ono e lingi e yere ngung e ma fu mai ono le kimu por kau amen. E ele ngungu ono me aipe o me ersami. So ko inga ngungu uma e tasi alu nga whaalaba. Amen. A whai o ka ngesa wa kele ko inga cancer susu, cancer mama, cancer whai, cancer ka maloloa. So ko inga cancer uma o e lalo uma o le whaalaba le kasi. Amen. Ko inga koko maulunga, so ko inga koko mafia, koko mangifi. E lalo umal whaalama letas. Wa ko inga fulu, so se ko inga fulu, le wa imar ko viki, mantua ka va ia ko le mele ko viki. O se va e ngor fulu, a wa saule levo maulunga. Wale mafai e kako e va e ngai o tatou tino on te e atu, whaama. Ono whaisinga malo se kere saule sa wai ai talton e lalo le whaama ila le fulu. So o whaama i umai o ko viki mal fulu. So it's all under fulu. E kasi alo nga whaala. Amen. Langai makua e kele ko i ngā mai. E kele ko i ngā mai. Awa iai a le me e whaawasenga iai le mai. Malea mai. Ai whai mai le tala. O mea ia. Ua lea wha inga i e tolu sumaleiva, ua uma ona whaamalo, ua uma ona whaamalo loina e le tātua li i whaolo Iesu Keriso, na fua ai sasai pe mori mau ai, pe a fua ai tāpo whaalava i lona papatua. Lea tala no ai Isaia pe refeta mai Isaia, ona whaalava ua malolo ai tātua. So se maia la ngai ke mauai. So se maia la ke a fia ai. Tari tonu mfa tua. Wa iai le wha lava. I le tua o tato li wha ola. Wa ma e te malolo ai. A le paule mea le manao iai le tua. Wha tua ma tari tonu. Ma e wala au i le tua. Ona saule o ie wha malolo i a te oi. Ke ronga o le fo mai lea. Yesu Keriso. Le fo mai lea. E maka ukia le fo mai. Ai ba aine iai.
o mai uma e mai nei fing tuai o mai uma nga ave ia Yesu ele ai ma se mai na foi fua le ai ma se mai na foi fua na malo lo o ma mai ia o le fale mai lea ai vai ngi fale mai ma fo mai fa pitoa private doctors ma fale ia o le fale mai lea sa a ngi ia tato ngi sa mo e tatala ile e tatala lusu fai tu la e ma fai na tala lusu fai tu la ai ele kai me de yes fo mai amen o lau fo mai fa pitoa e ele kai me malo lo ai e alu ai na fale malo lo ai e ele kai me fenga luenga so e ele kai me pray kai fo mai ele kai me pray kai fo mai ele kai me malo lo ai fo mai ele kai me fai langa breakfast break por simoko le kere ai e langa lunch break langa malo lo ngai fai sanga me ai e fo langa sleeping time amen ai ke longa le fo mai lo Yesu Kristo le ai ma se kai me malo lo ai e le ai sanga breakfast malo longa break o le breakfast le ai sanga malo longa le lunch le ai sanga sleeping time e nga lua le luas fulfai tu la fitu aso le vai aso tolu se fulu pe kolu suma tasi aso le masina tau sanga ato amen ai e ke me ke alo le fo mai la fa mai lai malanga lai kusi mai se no tu mo fale o lungo long fe ko a ko ka kala la Sofia o ngole alu vacation pe la alu fa la blave o long ainga amen ai le fo mai le ele ai se kai me malanga ai ele se kai me malo lo ai ele se kai me moe ai pe fai e fo ini fe au pe alu e fai ni fe au lona ainga amen e ava no ai sustain available i kai mi uma amen vi ia le tu Lucas fumal fa Lucas fa ti le la fa ma ku kam ka upu le na fa wo toi de ta ya Lucas fa pa fast food fa perun fa tawin o la to uma sai ia tangata e mai ese wala to o mai i la to ia te ia i le ngoto le la wa pai ta itasi atu ona ao ia te i la to ma fa amalo lo ia te i la to amen me nga lo te tala no ato ai o le fo mai le ngata le aise malo lunga le aise mai e fo i fua ai malo lo tangata uma le ngaka le aise tongi ai fai ngo fi e fo i lana fa amalo lunga fa mai le mole maua i ape a luka fa mai wa fiafi wa ngoto le la so or kemi nga wo break ai po wa alu ai le fo mai fa pitoa e fai langa break pe alu e malo lo la wa alu bo umala aso fa ngaluenga ale mo li mauluka ele i malo lo Yesu fa mai o ila ko umanga amai la ku panga ka mai so ile kaimi le wa mai e ka ka mai o le moto le la afa mai wo mai ka ka mai uma nga fa mai le tala tu spa ia ona papa ia tuaile o ia ia te ila to ma fa malo lo ele aise se le aise kala vai le aise kala vai e faia le aise se kupe pe aise tupe pe le aise tupe e ke malo loa wa ai alu fa mai ke kongi lau tupe ke alu vai fo mai ai alu fo vai lau special doctor e ko kongi lau kupe o ko ai alu le aleisa kupe e le fa yo ngai malo lo a o fo mai le money or no money e ku maua tu tusa umatangata no ainga ila to uma lo fa pena na mata mai le nei tula a fai o e fa longo mai le nei tula a o yeise mai lo ia te oi yeise a fianga o e manatu ifo
Po ngai fo ike ka penga ai ke alu ka vai lo fo mai. Po ngai fo e te mafau how to cure, how to heal. Fa fe nga malo lo fa fe nga fo. A fai fo se fa fi tauli lo tino wa leva ngai fe ngai ma oi. Amen. Mai ese se ko inga mai o lo a fi ai oi. O le mafau. Mai o mata, mai o talinga. Mai o isu. Mai o lima, ngungu, o vai, o tonu o tonga, a fianga o kako a fiai kele fa longo atu o maa o kako o momo wake tulo, o fefeke, o mai faku. Te oi, tala te spa ia fa mai, o mai umanga lako o mai ya. Ia Yesu ke viso, fa mai na ia pa atu. Ma fa amalo lo ya te latu. A fai o ngai ke ngofo mai le afiafe nei ma e fa longo mai le pokolami. A o yeise mai ya te oi. Fa mai o te toi fa manatu ya te oi upu al fafine. Ua se fulu ma le lua tau sanga o maua le mai. Ai fai mai wa uma fo ia na tupe. Ua le aia ma se mea. Alu le fo mai ngana fa ki ngā mai ya te ia. Wa uma aku wa umea. Ai re ifo Yesu ai fai mai lona loto. Kau a se tu pahalo no ofu. Lo ainga. A e pai lo fa atua i le atua. Ma e tari tonu lewa e wha longo e le pe inga se tau. E a veila po i ke mi umai ava no e so se teimi e le te kei me malolo ai. Pe yeisau kupe pele yeisau kupe paule mana onga o le atua. Ye e pa i le wha atua. Sau i lo wha atua. Sau e marau mai. Sau marau mai. Tari tonu i le atua submit yo main kuulu ma fau i le akua. Ma e kari kongu le kua, e le aise mea whingata i le atua o mea ia, o le yo o rafa, o le upu whai mai, i le ngata ngake wha amalo lo ina ngake avese inga, o maa nga yo kukonga, po to tonu ia te oe, whai mai, he can repair. E mawhai o nga ia koe ripe inga, pe awha pe whai mai, wala po ape la ikiki, pe ua uli lo mama. E mawhai e le atua koe ripe lo mama. A whai whai o lo whatu ngawa a fia, e mawhai e le atua koe li pe in koe vaku se whaku fau ia te oe. Amen. O wau vaenga o lo tino wa fiai. Kari kongo ma whaatua tua i le atua. E mawhai e le atua. O nga whaamalo lo ia te oe. Ale mana o nga sau ma le whaatua tua. O nga whaamalo lo ina le oe. Tari tonu wha mai. A peira ko whaatua tua i le forsinapi. E te whai atu e le maunga lai al. O nga alu lea. No ainga ne fiafia mai la to wo ma o me mai uso to fine ta mati na o e fa no longo mai la fiafine a fai e te tonu la fiafine o la fiafine e fa malo loina ile ma ina ia te oi o te mana o ta te o fa ta sim o la fiafine fe la vale me o e no fo ia pa o alo mana o nga tulo loto ile tua ale ata talo fa tasi. Amen. Awana i e masal salo. Tala tu spa ia mai. Awana i manatu te ngata masal salo. Na te maua se mea i le tua. Amen. Aole me mana o i le tua. Kasi ma i le whatotu. Amen. Ia. A whai o yeise ma i le fiafine. O le atata o talo. Tu mai lo loto. Tu mai lo loto. Tao i le tua. Wana o ia o le fo mai o fo mai. Fo mai sili fo mai na te malama lei lo mai. E le kau su ea fo ise fo. E tango sa o a le tua. Nga kanga kwa o le tua pa i le mea ngai ai. Alu ese. O ko meki a alu ese. Pe a ta talo le fatu tua. Si mai lo lima taumata. Ta talo fata si ma. Ia vi i oe le tua le nea fiafi. A o whaalongolongo ai se tasi le nei afiafi. Ma tari tonu ma whaatuatua ia te oe a o le fōmai o fōmai. Na e whetalai e ilo nu o Israelu a o le atua whaamalolo. E whapena le afiafine. O le iova rafa. O le atua whaamalolo e le ngate te whaamalolo ina. E te foina, e te lipe ina, e te toe soina.
Vala awa i le afiafi nei tama. Pa iatu le tamarena. Pa iatu le tinarena. Pa iatu le usurena. Pa iatu le tua fine. Le atali i le afafine i le afiafi nei. O le alama se mai o lo fa penana afiai o ia lo matou tua. I le suafa o Yesu Kiriso. O le suafa siri le langi, ma le lalo langi, ma lalo ifo le lalo langi, e fa atonu ia i le mai na. I le suafa o Yesu Kiriso, o le suafa matau tia, o le suafa siri ese, o le suafa mamana, ma le suafa mamalu. Fa atonu ia i le mai, alu ese. In the name of Jesus. Alu ese. Alu ese. Ua umalo taimi le tamare. Ua umalo taimi le atali na. Ua umalo taimi le afafine na. Ua umalo taimi le tinare na. Ua umalo taimi le atali ma le afafine. Vi ia o tama. Whaftai lau wha malolo. Pa iatu. Ia te ila tau umalava. O wha penana la ngona ina. Ma wha alongolongo le fe au ma le nemi ta upu. Anu le suafo Yesu. Amen. Amen. Vi ele tu le nia fiafi e basa talang pati. Whaftai fo imo le avanoa. Whaftai mo lo fa avanoa ino lo teimi. Wha alongolongo mai ai. Le nia fiafi. Tai tonu fo yo la tātou tui wha. Tātou tui mafuta. Tai au le teimi masani. Wha penei. Ile wha awa watu aile tātou pokalame. Watu ai ona latu tātou pokalame. Le nei tu la. Le nei fiafi. Ono tau mawhainga fo i masini ma meo lo wha penano wha ngaina. Ono ua toi tau amata fo i on toi tau whaatai. Tai ai vi ia le tua e a whaina maua mai na mamata mata mai fo i le tātou pokalame le nei fiafi. Vi ia le tua tō wha soifua whaftai whaatasi mai. I le suafa o Yesu Kiriso. Amene ma. Amene.